Ke Assembly Youth Congress Umroi Constituency hapok kejingelam ki Armut ki Vice President ke Umroi Block Youth Congress Committee ki berkentup ia uba lumlang lamari bat uba penskembor langsun ki lapin syai halor kejingmi UMLA jongki uba George B. Lingdo ban penyesok no bat ke TMC dang shen. Habakren cikilat pathai khubor menta kasngi ka arpunyau terik unaiwing kilai thu bagi shulum kirki banya kren halor kate kamat jong ka jing rengkang ding per uba George ubalayo ia ka jing job kumu Emily ka umroi na ka Indian National Congress House nem arjar khatpra bat ubarang day ka samoy ni ka term hadu arjar arpulai kita kinongelam kisamla Kongres kilai thu bawat lau Emily ba George ula shimia ketika rai ban mi no naka Kongres Henry Maki kum kinongelam kila rai baik ban penklanya ke parti klaim du jingkermen bakan yo ia ke jingjob sa shisin pat naka umroi constituency hau arajar arpulai te tu kan ka por nagalang jungi kum ki youth congress iwadan pok constituency mga vice president youth kan pakin ki nagkam kejungi naka youth congress kejungi kai kaba giskoban an ensyai kan kapor halor ka penta kaba ngikum kinongelam jong ka youth congress kabadan pok broy constituency ngi kai kejingja kini ki si ki baladap halor ka khubor kaba nakaliang jong kinongelam parti kongres kejungi kilakton kejungi mi naka parti bat kumjuru ni hane pogro consensus o MLA jungi pa George the way na padang ki MLA ki baladon mentalang hakan ka thup jungi karangut ki balami naka parti te ka ka ba nakalang jungi ni sngo ban pinchar shabarok ki nongkershan juga parti kongres ke jungi apa umroi konstitusi halor kani ke jungi ka jong MLA jungi ka parti kongres ke jungi ni kum ginongelam juga parti hamtam ni youth di batrai shirham ban penjob i ngimdan ke jingtip halor kani ke jungi ka parti kongres bat penjuru hari kapor kalong ke jing khot ni wer ya barok kinong kersan juga parti kibala treshtom hakin ki sport isnam kibala dak ban penjob ya MLA ba George ba hoy hakum gani kapor ka ba kasawasen ka ba laka ya kamrek sensi jung dei ngisngo bonong ba wanam du jingkerman wanam du mesin ngikum ki nongilam juga parti khamtang youth ngidon bat ka parti kongres karang don po kamrek sensi ke jungi te sigentin ha kabaide ka jingmi jungi ba George nagalang jungi kumbala om mane yung dadon ka jingtip kadi ka morsong baha ka jungi kun mi nagalang jungi dadon kentin ban ong hi ani ka karai ka jungi ka jungsim ka decision ka jungi ban mi naka parti ang good luck ya ka future ka jungi Henry kai ka ba ngismo ban ong ba nagalang jungi ngila penjob ipi kai ka ba kila ano concert yang kila mi naka parti ya kumta ngi kumkin nangalam bat kumjuru ya barok ki hoy ngi tangi pai kelai history tungka parti kongres ini hage senam ki baladap ki por baladap ngi kadon ka jingmi akabede bat ki nongele ka parti bat ngi ba hadin ka jingmi mi jong ki we pat ki nongelam ki ba mchwa ka parti kongres ka ji tristom ki ba hadin ki job ki kumjuru hakan ki por ba ka jingmi dong ba George ngismo banong ba ketika mon kejungi ban mi rek parti kongres duk tengah klan iya klan iya trai don pun kita trai kejungi ke parti bat nane shmaru ngina perskam ke parti ngina pun klan ke parti kongres kejungi Kemudian nang nes khmat pim kersan cui ba George deh ya kata kapor nomor ba ko malong menta akabai dei bat iba George ngim don ban ong ko pak ketika jungi simet ke jungi rengi bat ngidon ka parti ngina pen im ke parti pembalong ta ni pen im parti bat nes khmat ni khat iwer parti noilam jungi bat ni likindo ki bor juga distrik bat kunjuk juga central body ke jungi kuno bang scam show ke parti bagin penuan dur gaya kasai sen kajing lek jing bajot sakawit pa ke parti kam penduk mesin ini andai ka
Ay mesti pan yang bang nak tristom ban wan syu i kinong yalam ki ban sawan. Bagi ya tristom ba. Kita ki ban sawan ro sa ban job dan boromi. Hagbas dang jong ka jika ni kajing kedua lang kajugi kumpi members jong youth congress mulai konstituensi ka idon hapadeng ke umdum kajing sa lingo jong binongelam hamtam youth bangin don kita kajing tip kebabit kebabian ha kajing mi no kajong iba George Widodo na ka parti kajing te kajiwan kajumi hangne kalong ban pensyai rane ban ay clarification siya kipat ba jong ka umroy konstituensi kalong ba kumba kalong menta ka kongres kamdan kata kajing palo kamdon kata kani katay ulay kadang scam ni kumba kalong ni kum ginongelam jong ka parti ni klam siya mi bating siya ki batang gaway kalong ba kajing mi no tang kajung i kani kajung dunong ka bakra ni kajing sa konswet kajung i kalong ba kirmen scam ba ni ay ru kajing tuku kundo i bay nangla susu banya sa perang bat sakmat I wish him very good luck for the better future and then sa kaway kalong ba nakalyang kajungi kum kinongelam jong youth kat ibadon hangne kadi tang kajingilum ka bakriki hadin kajing yo kajungi katu ka kubuar ka bagun beto iyo lum man kaki nzai ila don pare kajing penbet ba meden misiski bat kinongelam ni barang ba kajungi presiden barang ba Vincent H. Pala ngilayo bani kendu badi diong ba nginyat syahmat habidi gini ba press briefing hadir nang ta pada gi hagi di gisi kiwan sawan ngin sayo ban ya syong khamha bat ban revamp ya kani ka body ka bathmai long lani ka body ka ngin pentulun ya ka selentam jong kongres hapo umroy konstituensi te ngim dodon sibun kinten ban ong te ngishu tanggani ka jinggentu kin pham ya ki kun samla ki long kumi ki long pa ki hep ki barit kentei bat senrang ki baju kersian ya ke kongres nagawai ke por syagawai ke por ni angnot hiru but ni pensyai seki ba kadi ka kongres kum bakalong ha umro konstitusi kampat ki kadang scam ni kum bakalong tingim dodon sibun kintin ban ong andai nga soban ay kublay sibun ya baro kini gi parlok belai don lah kana janmit nanta but nyen sekendu sian ha gini si wasawan banyo bania pelum pelang biasa isin begini ya cikmat man kampen bah susu habedai but kajing penklan susu kajungi ya parti kongres kajungi hapo umroy konstitusi walangila duna mo ya UMLA kajungi bangila penjob dan burom lingba kajungi pun kajungi kamit kayong ka syakriat nada sibun gigi bangi la no sinyang ban rai siya ko burom